isa Whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi O le tingu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai Maloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto So e sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua le fia ai se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu A mu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai Ola wale mawhai Leu so e sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Kapu mai e le pau O te fia lava e toi whatalofa Mo fualofa I a te oe E le rei awa uli o le aso lua Le aso sfulman fitu O le masina o Februari Le fo o te amale afa Lua sfulvalu aso le masina Le rei tausanga uma Ia e whaftai I le tua ua te mai loutou soifua ma se malosi foi o le au nanei. O le ua tātou toe whelua I malau lua whasila whai ai. I le alofa maleanga le lei o le tātou tapa au siri I le langi. Whaftai foi o le ua tawalunga atuai Ia le au nanga ale tō wha Ia whongabua po le whatalenga foi Ia se Manu Francis Ioane. Aile mawhaina atu. E na fo mai lo avai I mate Popo mano o mama to lua tu ai foi I le tātou polkalambe ai foi ni mata upu o ngaonga foi le mawhewheu Ia matongi atu ai o ilana I tu Ua se fulu bale ono minute o leo mo te ai nei le tu lai wha boe samanuia le nei tai au Ina ua nganga e le la ma la usu fo I le atunu Ala seu o le ale tiute ma le Faiva Ua totofi I ai Ia, mai lawe le tai au. Se i o mai foi I le nei vaenga o le uli. Leo o tātou whelua I lei a tau o savea leo lua I alii. Pestata ma le langi so alo. Ia, muritalo Al Harrington tuman vau le vea. Ia lata o tuai pia nai sua whanau si o mātou ainga. Leanga a le ta ua tua vakulei. E umai le porkalambe o launga I ngor ko ainga. Ai lau mo le si vaenga le amatanga ai tawa lunga atu ai na lau kula I o le si vaenga le ko ai ia au le wingo lau tala ia ele whaatamala ia pe iai fo se tulanga wa ai maulalo ai I wha lolo maululunga a inga wala tu au mai ia teau ma wha manuia mai ia teau ia Matango fie ma mamalu ai le ngā ruenga o lo whaatino ai le tautua. Ia, a wā Samoa malana. Tapo inga e mai se fo ia lana whaafonga anga mamalu mai so se tafo le langi. Vi ia le tua sa auwha la lei. Ia lofo le tua o Abrahamo, le tua o Samoa, le tua fo o Israelu, le tua o Sapota. Leo ufusia ai le fau o malo, te tonu foi o maea. O na velo le aso mua I le tai au ina ua nganga ele la ae la usumai ia le suga le. Ali ia o ia tawai meni. Ia mamomoli la au I fonga I le whainga talo sanga ma le lotu e talo si ai. Le ngā luenga ale au whainga luenga le radio Samoa mai lava I le tai au se yo o mai foi I le neiva enga le fiafi. Fatalofa mo folofa ia te oe. Fatulou fo I pa ia masani o le vanu nofo Samoa. O pa ia mo mamalu fa le malo. Ia te nane fo I o pa ia mo mamalu fa le anganuu.
ia ai ia mawalunga se vi inga o le atua. E momoli e ana au auna totofi. Ia ma le ngā luenga pa ia le atua. I le taua suasuina o le ipuvai o le ola. Ia whape nā fo i le wha no ngā manu o le au whai ngā luenga. Ia manuia Samoa. Mai lava i o ngā maunga te tele se i o i maunga iti. Mai fo i o na au se i o na iu. Ia se i o lava fo i se tama i titi whaato a whanau na po. Po le tai au nei. Ia po le isi tū la leo whaato a te atu nei. Ia whaasafu ai le manuia o Samoa i tawha e fio le rangi. E le ngata i ha i tātou lava ia Samoa lo lalampapa au i Samoa. O tātou te tai wha le malo, o te tai wha le kalesia, ia ma te tai fo i wha le ainga. Ia, ai so se tafa fo i o le atunu o ma le rarangi. O lo o nopia i ai Samoa, i lana sa ili ngā malo, ia wha pēnā fo i ana atinai. Wa nopia i ai, atinai ai ainga, a o onga le whanau, ia, po o ngā ruenga fo i ua totofi i ai. Ia, o le tā ua le nā. Whatalo whai la, ia, ma wha ma lo atu i ngā ruenga le lei, sa whatino le nei aso, ina wo soa e le la i le tai au. Ia, le fo ua tū le lata i le manawa o ngā ruenga. Ia, ai ua tū ua i fo i malea o ngā le whanau. I le nei aso lua. Whawhitai le malos, whawhitai le ola, ai maiso le puipuinga, ma le saunga le mū, a le matai sini le rangi, o loo mawhai o na maua ai le hawa noa. Wha auro, o lao le lei, tātou te whetapa i ai pe au mga ngāru le ea, e le ngata i le siufongo Samoa, le Radio Samoa, fulima i vatolu a mo i au kilani, wa mana tua foi SSA platforms. O le tautua lava i a le Radio Samoa, wa umana ta oto o sila fia i le atunu. O lana ala leo, le frequency o le tasilima i vatolu a mo, wha au popo ma i ai ma upenga ta whailangi. Le tātou Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel. Ia mai se foi, o isi foi fola bawa lunga o upenga ta whailangi e pe o le Twitter, whapena foi le Instagram. Ia, ma isi lava, o le TikTok, pe o le tasili na ala leo. Ia po o le platform fo i ua whaunga e le tōtele. E sau ato ai mea le lei ato ma mea wha le lei. Ia, ai pule lava le tangata ia. Ai o le tā ua fo i, o le whatalofa ia i lātou o lo o whaunga ina ia fo i awala o whaasalaunga. Leanga o le mata upule lea. Ua te lea ai le suinga o le lalolangi nei. O le social media. O a ia mata upu e taldoina, o le awala fo i e whaasoa ai, o le ngangana e whaasoa ai. Ia e pei o e whoringa mai. Ua tu sa o loto, ma tiu tala loa, e whai ai ia le tifinga tangata la toui. A tau whaatonu mai la e list tangata, i le awala e whai i le mea lea. A o le a fo le awala e kiliva ai. Ia e pule tangata. A o upu e whao ngā o le ngangana e la lafo ai, ma momori ai se savali. O ina o lo ta oto ai le ano fale. O le tā ua o le whao ngā ina leo le ngana. A whaila e le amana ia inis tangata. O nei loa e fo lea. Pe sau fo i se tangata i se ingoa fo i lea whapa ole mai se ingoa whai. Ia mai fo i mara se ata o se mea ola, po le alava se me e whaaforinga mai ai. Ia, e te iloa lava i le ngangana tautala, ma le ngangana tusi e whaasoa ele tangata. A le lei, ona e iloa fo la ia lea, e le lei le whalea o ngana o ngā tangata lea. A e vai atu e supa sapa sipa solo. Sau e male palau vale, ma upu sa, ma upu le mi ngau e whaleo. Ona e iloa fo lea, po whea le whale pasi ngau. Nga whau mai ei lea wakua i ngā pasi. Wa talo whawhapitoa ia tautou, ta maamtina mātua o le atanu. Ma lo le sui fuamduia whaftai fo i te talo. E pele tele ia ta maamtina mātua i lo loto.
ona ele mwhai ona ngalo ia te au. O lo ulava whaasi ino manga. Ma lo ufo isi usi o manga. I le taimi o talavou, ma la ititi, e ola whatasi ma matua, o matua, o matua, matua, sa o mua mai fo i matua, o matua, o matua, matua. O le tā ua i o le nāme, o lo wola ila ele si o manga i o te mamtina matutua o le atunu. E te maua ai a o ngā siri o na tā ua. E te whaafitai e fo i le atua, i le awanoa, e te ola mai o le, e umi o le soifua, o ia tangata. Ma e a o i nai, nisi fo i o la tautu, mai ba ngā waa, ma mea sa whai sa le leina, tautua ai ia le ainga, le lotu, le nuu, le kale sia ma le itu malo. Ia, whatalo whai i a tautou, le ngata i mauta malawa, o whale o tangata matutua, o mauta ngā se ngase o lo whata o tori ai o no ole a pulsia mo whalefu o tōwhanga o whalo whatu, mali te talo, le a whapenao nanga le leile atua, ta wala mai i ali i mata mai ta i fō mai, o tausi soifua, ma so o stasi lava o ngā lurue, e whatino ina, i a ngai o inga le lei, e whai aitonga fitinga, o tautonga, o fusinga, o le whainguinga o vai, o le tuina, o le aivi, ia, o i lato ui o tauala mai ai le lofa maleanga le lei o le atua, i to mai whaafo mai. Ai le avese ai fo i la, malea ta mai maleanga vaa, o poto wha ana mua, le na whai fo i isto ina, le na vei lato o tina matua, o tau la sea, o fōma i wha Samoa, fōma i wha leanga nuu, o vai wha Samoa, wha le natura. E ko ke ingo i le vai le sa vianga ua, o sa o i kou vai mo kou kāmu mo e solo, le o koe isisi o koe mai, fo le makau, kau sena. Ia le nā, e se taimia papai fo i le tāhua, o lea fo i vaenga, awa au te whai atu lava. So se a inga lava lo tau si ai se ta mama se tina matua i te tono o lea mauta po lea lawa o se a inga whamia ina. Le ale wingo le tala, o lo i ai i nā le sili anga, o lo i ai i nā le tomai whaana mua, o lo i ai i nā le teu fatu ina, o mata upo e patino lo tau a inga, mea na e ta ua meo langi soifua, o mea moni lava pe o le ngafo lo a inga, o mea sina ia lo ainga, o suafa lo tau ainga, o whanua lo tau ainga, o le sootanga, o le vātangata. Le mea lana e tāua. Ia, o le sifo i tomaina, tomai whaana mua leo, le meo le whaingo o meo vai wha le natura, vai wha le anga nuu, o meo tau la sea, o le fofo. Tui titia le aise mai e le aiso na vai fofo, e i tū maanga, o le tomai whaana mua o tātou tangata matua a sina mātutua. La tau fo ia lo avea masili anga i tono nuu mafio anga, e mai se tau ainga. O lota o toile nga whaile nale o le vāna nofol to ina ma whaapona i lantanga po o siana ato ma le ati i pusa. Ai o lo le fesili alai o na le whamatalatu i ate oi. Ai o le tāua fo i o le sootanga o le vātangata lea o le ainga. E te fesili ai i le tamama le tina matua. Ina ia tātou mālamala mai. I sootanga, a wai tāua tele ia le mālamalama le nā. Ai le ngate le nā, o lo fesili so o iai. E hola ai le mawhauwhau o le tamama le tina matua. E mana tua ai mea. E le vave mawai i ngase fo, ia le ua vave na mawai, ia tia wa mata na ngalo le mea, me fai. E le ba ia se o man. Ia, pe o le sunga fo, le te omtavu i siki. E fo le teimi e whamai, e te au whamai. Oi fo i lo wingo. Pe ua ngalo i se di iro. Awa rau tēnua.
o lai petrol le petrol vole ma petrol so lo ta vale leo ia maki mai lana le tio ma fa longo mai e o foi le sunga ile isi a wo fai fe au ia ia reverend ngafa etsone ngafa vatui ta wo tele lo vala au mai le taimi mo fa manatu atu ia te oe fai ia se mea sao stasi i le aso ma le aso a fa putu au mea sao e fai le vai aso fitu aso le vai aso fitu au mea sao fitu fo i au fa manuanga ke lo lai aka e mai ia le lei watalofa i lungo le Facebook o le tātou YouTube channel o uso matua whawhile pa anga masani e le mawhai o na misi a i lato o le mea lai tango e whai press the like button share our program and leave me a comment tu wai sau whamtalanga e winga i mata upo le whea fo i se teimi o lumanai a wai tā ua o i lato o lo o asia i tātou le nei teimi o le tausanga a siasi mai foi ai ainga ia po ni fala velave foi ia ai lenga te lea o le siaki masani o le soifua maloloina ia matoe tali wai ia tunu o lo na foma au mawai ia mai se lava i lato o lo malanga mai Samoa i lato o tamam tina matu o le na manuia mai tatou se i foi le ma le tau mafainga foi ale ta fatolu sa iai lea mata upu le ngata i le Pacific Forum te tai o malo le Pasifika o le Samoan Advisory fono ia po le fono fawautu a Samoa ia male mafutanga so fatasi a whaife au Samoa i au kilani nei tulo ta ua ia la tau o ena soifua mai le asa mua Januari afe iwa se lau luas fulma le wha sa i o i le tausanga e afe iwa se lau fas fulma le iwa mai tau atu la i whamomonga wai ai nei watu la lata i le tolu se lau lima se fuluanga i le wha se lau tamam tina matua na whamioina i le whamdianga lea o le mau o le sitseni malanga mai i le tus folau New Zealand ia o lo wha mau popoina ia lea fo i maftanga i lalo le wha malu o le tātupu e rengata o le tātupu au wha ngoina o le whaliu nei le la ia o lo wha ururu ia i le telenga a tele ai Edwin Puni wha pia fo i ia le fionga a Tofilau Esther Tofilau ia a meise fo i ia le tamamatua ia le fionga le adoli i hafpulea i semifpulea i ia ma le falitua ia sene manisi lava fo i o tino matutua o lo o lato a puti ma faa mau popo le mafutanga lea ta ma umama tina matutua e malanga mai i lea masina ma lea masina o le tausanga ia o lo o iai lalo le vaenga lea ia o le vaenga lane lo lato tapenaina o asonga fua mua lava o masina uma e whailoa i nai Weymouth Sports Recreation Centre i Manukau o Mountain Park i Alenala o inala e whaila tu ava o le whailoa inga whailoa i fo i nai nisi tamam tina matua ua whāto atau nu umai i lea tunu na whānau wai. Ia, whāmasani, whaifo i a le tau mawhitanga, whaifo i ta alonga masani o le pele, o le suipi, o le mu, o le pinko, ia, ma whāwhiwhianga fo i. Ia, ona ta ape ai lea. Masina umalavala, ia, o lo whātino ai i a le nāwha. Moe se teimi no tu inatu lea, o le numero telefoni le tofa ya le mbuenga po le telenga foi ateli ai Edwin Puni awa o to tonu foi fa la putolea wo yai lo ia wala to mafaio na fesoso ni atu i mata upu o le faila ina po o le talu sanga ina o se fale o stangata matua ia wale o tele ia elderly buildings
residential buildings e anga i ai i le tamamatua e anga vai i le ngata po i le nā o le whai o le tārsanga e apalai ai le anga o le teibile nei e le i au maia i le toa whae le malo ai me se fo le matanga ruenga le whasoina o le tamau ainga po le Social Development Ministry e winga i le mawaina o le benefiti atoa po lau pensione ai o le teimile nei o lo maua le mea tau o le emergency benefit ia e te anga vaa iai e i le vaa o le tolu se lau valu se fulu tā la ia ma le wha se lau lua se fulu tā la i le vai aso so not a full pension but at least something the emergency benefit ia e mwhai iai o lai iai le se lengi usila e te tango tu lo iai ia ona fai foi la ia leo lau fufuanga. O le si vanga sili ona tāua, so soani e fo i a te oe. E apalai ia se fale. Se fale mō tangata mātua. Tolu, e mo fai ia ona iai fo i fo mai o lea lava ua lātou anga i iai ia le tō te leo tamamtina mātua o le maftanga lera o le faliu nei le la. E hoa i e siaki ia le tūlanga o le soifua maloloina, ia mai se foi ia le tūlanga o le talaina fua o vaiki manatua ua whaia fua siaki, le eise tongi, o le tāua le nā, ma o le benefiti fua i le nā, o lou malanga mai, ma lou tusi fo lau i New Zealand, ma lou sitseni New Zealand. Ma ana ia le tala nā, e mwhai ona wha mau le lei mai e le tōtele o loo whaafonga mai. O lea o loo iai ia nai te mā, ma nai tina mātutua i o lātou mauta malawa. O le vātole olu o tasi, ono tasi le se i whaamautu, whaalei atu i se teimi. Ia le whainu mera na o le telefoni. E te anga iai, ale tofa ia tele ai Edwin Puni, mo seisi fisosoni, ale ei foi. E te wala umai ale i atau savea. Mau ato atu le whaamtalanga. O lua tasi, lua, iwa wha, fitu, iwa, lua fitu. Te wafonga lumera na o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. E mawhai ona e mauai. Ia le fisosoani. Ia matu ina tuloa oe e te lua tala noa ma le fitalenga ia tele ai Edwin Puni. Ia naim ta upu a matale na e ta ua mo le whafongfonga ta mamtina matua o lelo o fofo. Ai mo se fo. I na ua mo e mal seni o sio matu tina. Ia la o lo tau wha umalon tus folau. Ia ona lele mai eila ia lea. Taungata i o le whainga o le tus folau i Samoa. Toi titi a afe mon tupu. Aoi nei. Sa o si akia atua i nai aso e lua ua tuana i atu. E whase lau. Iwa se fulu ma le iwa tāla. Ua lima se lau lava. Ai mawaila lo tus folau. E totonu o le taimi po o le se fulu aso. Nā rawa e vave o na taunu. Mail tus folau. A saura o tus folau New Zealand. Ele ngata fo ile na. Wale o toi mwhai o na maini ata fo ile le wha maoni e o oe e te loa le tangata lea. Ma e seini e la ia le itua le ai. Wa iai ia le polo kalame whai ala vai lunga o le upenga ta whailangi e tau o le real me. O le real me na. Lona winga o oe o le tangata moni ai o na ia wha mtalanga lea. Ai e te masani ma e sila fia le lei le tamā po le tina matua lea ua apalai i lona tusi fo lau New Zealand. Le na, ta ua i o mena, e fiu lava e tau a mō atu i ala matanga ruenga, me se fo i New Zealand immigration na ia tau whaingofi e le mawhai. Ua o umatangata online, o mea uma ua whaia i lunga le upenga ta whailangi, ua whaia le internet. Ia, le ala na, e ta ua i tele le whasoasari o i tātou ia e mālamalama i whiutanga inga,
ia mawheu ia inga o le whaatumuina o le form online I lunga o le computer, ma lunga o le interneti. I le maan malama I o nai o tātou tamā, ia matina mātua o le whakoa toi a ngai mai. I le atunu ua lewa na te tauno mai ai. Ai sa matua vau ia le lātou wa ia te tau. Ia ono o whainga lava whaporikiki, ma upu whai o malu. Ia ta ua le na mole whafonga foi o le mamalu o le atunu. O le oto e 10 minute o na tā lea o le itu la elima. Whafta ia tu sa o to alu e siakil tātou polo kalame mai le aso nafi le Gagaifo Faiva. O le matua I tō tele wa lata I le 2 wafe ia tangata sa lātou mai moa I ai ia ma whaia foi a lātou komeni ia po o lātou langona foi. Ia e whaali mai e winga I mata upu sa tātou whaasoa ai I le aso nafi moli e tuai ia le nganga whaaftai ma le whaamalo ia I lātou o lo mau le taimi. For all of you that takes the time to respond by leaving a comment or actually saying what you think about the issues that we were discussing yesterday. Wato ile whamalo. Whamalo fo inisio uso whaipolo kalambi. To telea I lato lo sosari I le tātou whinaunga lo whainei. E ngata fo I le tō whaile vai malaya siata ma le ataua. Ia whape fo I le fionga ia fui mono. Anae Martin anae. Ia ma le lato fo I au whainga luenga. Ia whape na fo ia I tātou I nei. Te lenga ia si manu, lo nei te ngata le o le sunga ia ta vai meni. Whape fo I le uso ia tia. Ia whape fo I le uso ia sau. Ia whape na fo I le fionga ia taito. Ma le tō tele la vole au whainga luenga. Oro o tātou tongi maa, ma velo aso I mata upu o lo talanoina ma fiai upu whai o malo. Ia, ma fuafuanga alualu ma mao o mea lo tutupu I Samoa. O mea ole a tutupu. Ma mea fo I ua tau tutupu. Ma mea o lo valo ia ole a tutupu le lumanai. Ona ole tā ua o vaenga nei. O le taimi lava e wha manino ma wha malmala mai ia le tātou watunuu. I lea ma tā upu, ma lea ma tā upu. Tau le wha vai, tau I upu whai o malo, tau I pisinisi, tau I le tūla whono. Whapea nā fo I le soifua ai o tangata Samoa I New Zealand. Social development, social issues. Tā ua tele. Ai mai se, ia, pe o le tuli tasi a Samoa. O upu whai o malo I Samoa. Ma fi naunga o lo o whaatino nei. Watu ele wha malo ma le whaafitai. O te no fofoi ma o tilu atu. Iau tauta o mwhainga. O se tūlanga le lek. Ka ali e fo I o tau whina ma au ala o lo momoli ai le sāwali. Ina ia tātou pe pese ele I tū lau e tas. O le whati o le pese e tas. Ma upu o le pese. Whai upu o le pese ia tutusa. A talo whatu I le sunga le li whatonu o le polo kalambe. O le lupe whalele po o le siufonga o le taia fau. Tu le epa whaafitai sua ia ma le lātou au whainga aluenga fo I peo nei ai ia le tō whae a tupai ia po le fionga fo I. Ia le tō whine ia msheda saft mō whanua malo le whasoa. Apena fo I le uso ya tu le epa ma le TV Samoa e San Diego ma le au tō fo I au whainga aluenga whaftai atu I lo tō manatu mai fo imba wha manuia mba wha malusi au mai I le tātou ngāruanga nei e tō tele I lātou o lo whātinoina ia le au nanga lea e whaftai fo I le uso ya manatu le lei a lo le whasoa o le uso ya kota ma le whaneo mau hunt o whalangwatu o whai le suafa matai ma ua pale le suafa ai e ngalo ia te au ia le suafa o le uso ia mau hanta wa atu o tau langi mau malu ia whapena fo I le fionga le whaalolonga
ia lupe matasila ma le latou polokalame mali ele na ia e mapu ia I fo'i isi taimi ai fatalo fa'apitoa lava I le uso ia Tip Top Man po le uso ia Sam ia malana fo'i au nanga lana podcast ua whaingoina o le whala Samoa te le taimi o te komeni atu ai ona tasi fo'i lea vaenga o le ano fale o le atunu nei o le whala tele I o le tāua o le nā upu ia malona whauinga ina o mea fo'i e whao ngā I ai I le atunu pe fofola le whala pe tā ai le whala pe tā le whala pe la langa le whala po whea lava e se e whala ma se e papa ai I le atunu e ai lava lona tāua o ia fo'i mea sina le atunu ia wa o le whala e tau lava fo'i o le mea sina le atunu e le nao tātou lai o na ia le whala o le whala tātou te whetū wha I ai maisi fo'i atu motu o le Pasifika e ai le tāua o le whala I a te I lātou tālofa I le sunga ia Sua Andrew mai Salt Lake City, Utah si ana fo'i tau mwhainga ma le tō a te le lava o te whaitau ma o mata ma whaawinga ia winga o tangata ma le o ngā lololangi o lo anga I ai ia lātou polkalame e tāua tele lau e whionga fonti ia ma le pule o tourist Samoa mai I Brisbane Australia malo lava pale malo folo sai ma le whatotoa e le tāua tele o le tātou whilaunga o loo whatino nei sa avatu la polkalame le asona na whilanga sa o ia I Samoa e le vai aso uatuna I atu lea na wheloa ia I le tātou o li I pandemia ia ma teitei whono o sui teitei whono o I tu malo ese ia whapena fo I whontanga sa whanga solo le foi la ua o mai ai I le teimi ua wheloa I ai le minsta o le poloketi o le tasi le miliona ia whapena fo I teitei whono I tu malo o le I whaipule ia manisi lava ua sao mai le feelinga le I tu malo ma le I tu malo ia o te whamalulu atu ona o le tūlanga o lo iai pea ia le vevesinga I le awala o lo tōwhia ai ia nisi o teitei whono I tu malo o lo o iai ia le fast ia manisi fo I tu malo o lo o iai ia le tūlanga o whaipule o le HRPP ia ai ua sei ese mai ai le teitei whono nā la ua mai a ia seini ngā lima fo le mamali e ngā whono whaavai fast food ma le valu ia mantua o le a whaamatu uai ia le tupele nā tasi tesi ma le valu miliona tā la mō I tu malo uma e lima sifuru ma le tas tauna o atu ia uni ua mai a ona whaao ngā ina a tō le tupe ia ma whaanganga I me whaia le tu malo mai o lo fa mua le vaenga o le back to school o le noinga o le selauli masfulu e tufa mo tamaiti ma ainga e to e tape nai le fo yatu le amatalia o a onga ni tau sanga lua fe lua sfulu ma le ono a faila e to tele se tu malo ai alu mai le tupe le na o lo noinga e le aila se tupe e alu seisi lava poloketi ale tu malo ele se me popole ai a watu ai fa mo le back to school fa ile polo klamel na that's part of the project yo ai le fa pe mai a umol tasi tesi mal valu wala ise ngal wenga le tu malo ale ngal wenga tele na umona fa yo ngal wenga tele na fa totonga matapena ia tamaiti a onga e me tau na fai a o le I toi fo i atu ma amatalia onga o le nei tau sang
Ai, e la le mea na tula I mai. Wa uma nei sei ni ngā lima ia na whai lea matango le nei vai aso. Lea fo I lava e whaasolo, ia I tu malo ia le I uma ona la o na saini. Ai mai se ai tu malo ia whawhita uli ma te e le poloketi. I tu malo ia lo whai o pēr le tala pe pelo. O lato whai pule, whamai wa uma ona apalai, alo ia. Ai leilo. Oisi e tusi mai, e lua tusi, e tusi mai, e tau mai, ua whiriwhiri lava ia, o ia e avea mataita I whono o lona I tu malo. Ai sawa I tua malesi tusi, o le tusi na whai e tu le epa malana vaenga o le hero PP. O lo o tau mai ai, lo lato wanganga e matua te I le poloketi, o le tasi le miliona, lea o le a whaopopo, le 2 miliona. Ai tango lai mai tau mai Samoa, pae malama manino ne mele, o whea se mea, e te tusi mai, e tofi lava oe, ia oe, e te se e le tofinga lea. Ai te le tusi tau sanga mai, ai sau e tua ma les tusi, o les tusi e te e ai I le poloketi. Come on, make your minds up. Which side of the fence are you on? Do you want to be the chairperson of the district or the constituency? But you did not apply. You did not comply with the first requirement of the project and of the manual. Nala lena fa ya se fa longo le ia pu o talinga mai usta I le mele vatu le malo o fainga fa vai ale malo o tu malo fa fainga fia tu I upuna vai atu le fa fonga mai le tunu pe au le ai a se si me ta o le ai tau te le marmla mai le ngangol paling. What part of no don't you understand? Matua wheu tia talingo tangata nei. Ile mata upu lea. Ai ana tūlai mai foi lato. Ele ai a seisi e whatau te e ai. Whai ale mea na loto I tu le epa I lona vai tau malana vaenga. I lona ma losi sa ai I le nā vai tau. So do the same with the people that are leading the country now. Sit back, relax, give them the benefit of the doubt. What are you doing? Ora te mile nei. Tanga I masila tutoa. E iai atina e lelei e te tau no tau lalango iai. La whawheo no tau te te. Ma whaia pēr le whaolo a taua. A e puni tia ai ala o whaamnianga mō ta ngata lo tau I tu malo. Wa isi tu malo I o whai le bēlea. Whamai, a le whaalongo mai le pāle mia ma le vaenga leo le komiti o tupe. Ma le atina e o le tasi le miliona le la a tu ilunga le 2 miliona. Ia, sorry wefa o le la tapuni le fono whawai. Whai la mas whāteita inga. Ia le fono whawai a whasa le anga lua. E le I whai atu le pāle mia I a te utoutou te o e tapuni le fono whawai. Ma tāo fia le poloketi. O le tala le panemia. Alana sau noanga ma le apa atu. Ina ia tausi le file mu. Fo I whanua. Ai me se la o le to ina lena sau moni mai le savali. O lino ino. Tati le swafto filau. Wa wha mata ngā ma wha maasiasi ma wha luma ina ma wha tāsina. Ele neito ina mai. Tangtale ingo yalingo. O ia lena sau moni mai le savali. Ale tu malo fa sal anga numero lua. Le alana tali ioi le parimia, o le afo I whanua, I maota ma malae, I avea ma po ata. Alal mele na fai. Wale toi fo I mai, I le ofisa o le parimia, e toi fai ei le tala muli. Wa mai ona so le pule, ale I tu malo.
E lei toi fo I mai. Ai anga I ane I pētesa. Leo ai ma malo ai ma fe ei ai. Ma la lafo ai tala e siri ona le mi ngau. Io e whaatatau I le palemia. Lo I mai ai ma le palemia. Ala tala le palemia. Le pole ai. Io e lofa ai. Paualea. Whaafeo na lu I e tangata ua matua maia. Ma whetoswa I le wheelchair. Ai lu I mai. Ele ilo. Ele leili mo le palemia. Wa vai fo I aso I o laiti. I le meo le vave o le 1-2 ma combination. Ma le apakaki el palemia. A o talavo. Ranga fo e tupunga mai I le heavy Samoan bomber. Le ainga nei e whaia le ta longa lea. O le fusu. Wele le umai ta longa e whaito tele. E pasi le polo. Whai le molo. Alus kalamu e to tele. Pasi e nga e malolola e ba sa varivati. Ma e kiki ba. Alu ta longa lea. E le whai e se fia ula e te sau e papatu e o ngutu mau mata ma fula o mangi fingifi. Ona e sulu la ia le istangata e alofa mai. Na o oe na tolu o tangata I tono o le maia. Le o whai atu. Na le tolu o tangata I tono o le maia. Na o oe. Malo watali I le to mai lispito listu li mat. Wale whaingal na le mata mai. E a o ai I matou. I le whaingal le talonga lea. E whaaita I lo loto. Na o lofali e sau e tu I le wā. O oe mal tangata le pēr vai tu lofali o le a tau sola mea lunga. I lau kama le ke lua kālo. Tu so oe la le te tu il tu le manu lea. Lau panga la e tu mai o. O uma le whalau I lo ino. O le panga o le po. A oe la lea. Wa e tu I lo tu le manu. O oe o le tama. O le au panga le la lua feto ai. O lo watali. Wa le usus ta I ate oe. Nalal me masani an whai il tama. Nau la tau le longo la tulo om tua fasi a wha mo olo na atali. Iala na pa. E oi. Ka kope ia mea masa sau ai maka. Ia le pupula I lo ina. Toi ngā mea nā leo te whatu ai ne. Mea o te ofo ai I tangata ma upo e soana la lafo. Aua le whatau tala ina ele lau Faiva. Le tino te le la po ole nā e le ma whai o na whai e se mea. Te le mea manawa le ai ma whai tau tala kala ngā le senga. La tātou wō le malolonga wa tātonu le tū la e lima. In this update, flooding and slips along State Highway 75 into Canterbury's Banks Peninsula mean it will stay closed overnight, continuing the community's isolation. The peninsula is under a state of emergency, with boil water notices at Wainui and Little River, with its heavy rain warning ending at 8 p.m. A warning for Dunedin, east of Pukerangi, expires at 10 p.m. Christchurch Mayor Phil Major says diggers cut a channel from Lake Forsyth to the sea to relieve flooding at Little River. He says they're looking for a permanent solution. To have pipes that go out so we can drain Lake Forsyth constantly to a certain level rather than wait to get up to a trigger level and have to then run around and open it up. Power is still out to thousands of homes in central and lower parts of the North Island, with many roads still closed. The Minister for Infrastructure says years of underinvestment by government agencies has led to today's massive infrastructure bill. The Infrastructure Commission's released a 30-year plan. As of September, $275 billion of projects were in the pipeline, more than two-thirds not yet funded. Chris Bishop says years of underinvestment have left a backlog. If you do that over a successive period of years and trade off looking after what you've got, you eventually end up to where we've got to, which is Malden schools, a Defence Force estate that can't look after our soldiers, hospitals that have poo running down the walls.
More veterans can be honoured on Anzac Day with a law change. Parliament has voted in favour of the Anzac Day Amendment Bill's third reading to acknowledge those who died in conflicts after 1966. One of Hollywood's most legendary actors, Robert Duvall, has died. He was 95. He was nominated for 7 Oscars over his decades-long career, winning one for Best Actor in 1984 for Tender Mercies. Duvall was also revered for roles in Apocalypse Now, To Kill a Mockingbird, and The Godfather. This is business, not personal. They shot my father. Even the shooting of your father was business, not personal, Sonny. That's news. In sport, Blues coach Vern Cotter is underlining how big a loss he believes Dalton Papali'i is for New Zealand rugby. The Blues and All Blacks open side flanker will head to French top 14 club Castres Olympique later this year, after triggering an early release from his NZR contract. Papali'i played just one All Blacks test last year, but Cotter, also leaving the Blues after this season, believed he had more to give. He could have been an All Black captain. There's midweek games and all sorts of things happening later on this year. 3 Breakers players have been nominated for awards in the Australian Basketball League Gongs. Sam Menenga's up for 2 awards. Teammate Kareem Lopez is also nominated. And club captain Parker Jackson Cartwright is one of 11 nominees for the league MVP. I'm Raylene Ramsey. Talofa Samoa, waulene yo kasfutialu, awal suia lingila wala kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a.
Toiana foi le osi, se lava ua e oti, se le mna oli sa pasui le au ngai au mai le na sala. Mole fa tali mai e po a e na te unga Faiva avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e te le vali le da o me vali le ta se fe so ya no foi le mosi se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala so ya no foi le mosi se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala. Ja, toi whatalofa ma o wholofa whawhenua I fo I le I tū la muri o le tātou por kalambe o le nganga I fo Faiva I le nei fo I a solua mana tua a e sila I fo I lunga I lalo I fo le tātou por kalambe le nganga I fo Faiva le a tau o savea ia whapena ua awi nātu I a te oe ma whasosoani malosi mai ia le company le na Pacific Specialist Healthcare I whale mai whaapitoa I fiti I tutonu o le ai nandi ia whapena fo I le ai suva mō ngā se ngase whaapitoa o tautonga o le whatu ia mga se ngase o le kanesa po le cancer leo ua whaatasi mai ia le te maitai o ati le tausala a le Henderson Cars ia awa fo I se tātou li poti tu sai fo I ma le lātu tautua I le nei fo I asu patalo whatu ati malole soi fo munuia a fetai mo e tali mai nga le kangi ao se man fe mai e le kari me ape malo talo falava malo le nga lu de yasu e talo fa savea ia malo lava se forma lange ma ia o a me le nai tua sa officer io le manuia lava me o mai ile sa officer nei ia familia tua le fa tau nui na sa por kalame I gaso ana nafi ia ona ua umalagona whailo atu a le salina tule wana au ia lona winga ia matua tele lava o taso sign up o le aso ia au o lea la ua mana e nei aso le ua mai a leo tali lima ia le fatua umanei tua le taso sign up mulu le aso ia leo mawhai e una fatau nuina le sa por kalame ia o amele ngai tua taso officer manu ia mea na lefa to atau matu ane ia loi mata wana mafutangisi mai ana nafi ina wale mawatu o le tamaita ia a lela ia no fai atu la se man vai tu lo tangi ioi ele tartonu mai oe tali mai nei ati le asol nei lela wa tali mai ia wa umai fo ina male tau fai tangi a we male lili vai ni fo vele sa ye e mana foi fai ma fai se ata I le fai unga o ngā ruenga ma le ngā I fo Faiva nei aso tu ma ai ngā ruenga sa fatino ia ai whaftai o le nai manuia le ia le ngā ruenga ai mai se foi o le fai ua wina pēa o le tautua I lo tātua tanu o ani me fau ua fua I ai le pulenga ma le au fai ngā ruenga mo le amatanga o le nei tausanga ia whaftai lava savea mo le whafsili ia o le Io le pisi masani lava le Henderson Cars ia pau lava nei suina la I tio iai io o le o tele lava o tato giveaways io o tato voucher io le wa Amazon na fala wiloa silunga tato Facebook page ia malunga le tapo kalaminei ia o le o tato giveaways le na lo fa pena fa alu e mawele 2.5 voucher ia o le McDonald's o le KFC ia male pack and save Io tato giveaways na lo fa peo na fa alu tenei ia fa ta se ma tato sa vale o tato o ka folo wa tau nuu nei ia o lo tele lava tato sa vale ia lo discount uma ia tato sa vale ia o tato customer uma lava lo fa peo na au maubo out of Auckland ia o lea ua
ua mawhai o na whaatinoina ia telo sign up I lungo telefoni ma lunga foi o tato website. Ia ua tele lava o na kiliva e mātou ta avale ua o le mea sa iai sa e mo I lava sa le mawhai o na whai e mātou le au o nanga le o le kiliva sa avale. Ia ai sa tongi lava e mātou pase se o mai ia tato sign up foi lunga nei o kilani. Ia o le mea foi loa iai. Ia le wakiliva lava o tele lava a nei a inga lea wakiliva la so ta avale ua le mawhai o na o mai e piki ia o lo tele lava kiliva sa o lava sa avale I la to maosa ia pe o nei swinga phone o lo fa pe o nei e le terminate malo lo winga mo tuata o tele la le fatino ino le talo sanga a to lava po le application online ale foi mau atu e tapuri o tau leono. Ai wha wopeo na tala le avanoa ma leina. E le ngata I lungo le tau telefoni le o valu se lau le numero e le tongia. Ia e whapena fo I la I le upenga ta whailangi I se io o lava I le tali tu la e sfuma tasi le poa nanei o le a iai al tangata e tali atu I mana onga. Pe avala au atu e fisiringia se fisosoani o sa o le Ia sa o le savea. O le tele lava o tato customer ia e apalai mai. Ia o lunga lava o tato Facebook, ma lunga o tato le tio. Ia o le tele lava o asoi whai tapo kalame. Ia e sape lo o uma tapo kalame. Ia ai te tangi wha asolo a asolo le telefoni. Ia o taimi lava na wa apalai me le toa tele sangasa. Ia o tato taavale o tato customer ia o lunga tato telefoni ia malunga o tato Facebook page le tele me na apalai me so tele ia o le sa o lava le saunoanga o le tato falsa vale tapuni le ono ia ai o lo ia lava na ia tato officer ia lo fa peona nga lulu e lava se ia pa ia le suta sipo ia o le si taimi lea o lo fa peona tele lava tato apalai lunga online ia o le taimi leo le po pe o taimi leo le fato a manava so tele o nei tato tangata whainga ruenga ia lea la fato a mao le taimi ia apalai mai ai ia o le taimi lava lea o le e ta ua le ta pokalame o le o te ilo o le si valus fulpasene lea po le fitus fulpasene o le tapo kalami I o tato customer lea e papiona whaalongolongo mai le tapo kalami e whai aso uma. Ia, malo, whaftai I nā fo, ia wonanga o lo whaatino pēr matu wawanoa I tangata o lo ngā ludu e fo lea le mbau atu ia le taimi e tā puni ai ia le tātou lotoa ia e whai online. Lele, tātala noa I le teisi wala promotion phone da le wanga I tātou. O iei nisi tāwale fo lea e oka mai wā. O leo te wawa atu lata I le se lau fitu se fulu tāwale na whai. Na whatauina ese atu malilotoa. I le taimi lea o le wā o November, December ma Januari. O lua whenua sifuluono. Ia sa o le tele lava so sa vale ia sa fape o na alu vai te mitonu o asfia ia o tatu sa vale fole te mine ia o le tato SUV lua lima o le tato Scorpio Kiwi Edition o le tusa lava tausanga ia fape mai tato 3XO o le SUV fo sa vale titi lima no 4 o tata vale na le fa peona lumia la va semine o le tato 3XO lima no 4 o le tata vale na lo fa peona tele ia tato tupulanga fo le lo fa peona apalai me so tata vale na e pe o tata vale na le fa peona alu la le Christmasi ma le tau sa fo ia le o mai la va semine ia o le e tele lava o tato apalai le e apalai mai i o tato sa avale fou ia le whaapio na whaalu teminei i o le lava whaalu e ma le tato mea alofa o le lua whetala i o tangata pia apalai me tato sa avale fou ia malo whaapti tele lava au te loa o le a maua seisi malmala o le atunu pe a whai e toe wala watu ia ma fisilingia fo I se fisosoani mai atu. Oe a whai nei te upa se si vaeva. Ia ai mana i o fo le whamanatu pe o le tā telefoni e leise tongi
Ia, whapena fo i le tātu atus. E whaftai sa rea le wha umaina ta Pokalame se i whamanasu atu lava wha mole mole le malu whela tunu o lo whapea o na benefiti ma le pensione ia e tā ua tele o e peo le toa tele lava o lo whapea o na pala au mai fi apalai o lo o pensione e tata mama tina matua ia whapea tato benefiti e tā ua tele ona silafia ia vaenga nei ai le i apalai mai e mana umia lava tanta full time o no lo confused lava to tele o lo fa pe ona fia apalai sa vale ai le tulanga le e mana umia lava tanta full time e te luo fa sa sile application e le mafai ona apalai na os benefits ma se pensiona e mana umia lava tanta full time e te luo fa sa sile application ona mafai le ona apalai sa vale Io te lo Paulus sa Pokalame le nei aso. Ia sa filoa I fule sa Pokalame masan le sa taiao. Ia e wala au mai a o asi pe amana o mese susuani. Ile ova sa lau fista sasi ia pe te I meri me fo ilunga mato Facebook page. Ia pe te su mai fo ile mato address o tasi fa Kevin Drive. I papatoi toi. Ia malo fa alo lawa fa taile va sa vea mo sa Pokalame. Ia, fa tai fo I mo le ta whātalandoanga le nei fo I a wauli, ia manuia tele Faiva o toe, ia e maise fo I o le saunga le mū, I le toi fo I atu I mauta malawa ma ainga I le nei a fiafi, a e whāsui fo ia manuia. Ia whāsui fo savea, ia alo whātu fo ia seu manu, manuia tele la fiafi. A lo whātai, a walava hawe ki a lofa mai hai, walava ma toi. Ia soi fo ia ati, Ia le na, le tamaitai o ati, le tausala la, le tele ale Henderson Cars, mata ata lau mata fifia, e te anga I tuloa, saumalo nofoa, saumale puki, wha nofo le nei oe I lalo, ia, ma mata lo foi, ona, wha talano ina, lau mata upu, wala aula ia I telefoni, o valu se lau. Fitu tasi, o valu se lau, fitu tasi, e le se meo la alu e fui, e fa lave fo le whaka ua sau kwa vale. Tasi I fa, Cavendish Drive, ia, le no whanga o lo, ia I lo toa, ta punia I le tau le ono, I le afia finei, le haute vai ato, lo maua nai minute ia se tolu se fulu, po le afa I tu la, ia mwhai ai ona e anga I atu I pa whai ua e vave manawa I le nei a fiafi. A vea le nei lau ma le nei fo I ava noa ta ua. Wa langona le leo I rama. Ia ma ua langona e fo I le whaano noa ona o le tulanga o le tuua o le malo. Sa ua I le vai le au le nei. Ia le wala aupa ia le tua ma wha manawa ngā ruenga a le sunga I le li I whaife au. Ma o ia fo I leo le te ta I au au le kalesia a tuto tasi I le lalolangi a toa o le SISTAC, the Samoa Independent Seventh-day Adventist in Samoa and around the world. Le tuai o le malo ma whaamanawa le tua ngā ruenga. A le apostolo po o le perofeta fo I po le tiktai au au le kalesia. A sofitu tu to tasi. Le sunga ya Pastor Willie Papu. Tulou o na taulangi mamamalu whaaleanga nuu. I langi e fia. Langi ni nili ma langi sisili. Ia whapea fo I taulangi o afio anga. Ia o nuu, ia whapea fo I tupua malao ai. E whaasino tonu, ia I le whaasino manga o le sunga I le whaifea. Walewa fo I tausanga o mafuta I le nei teitai. O se teitai e alofa. I ona tangata. E le ngata I tangata o le kalesia. Ai au o fo I na saunoa. E alofa I le atunu o atoa. Ai loa e le whaifea au. Ia Pastor Willie Papu se me mana umia aise fsosani. Na te le tu ua. Ele ngata I tangata taito tasi o a inga
o e kalesia o nuu o afio anga e so solo atu iai le fe au le tua ma le fe au papu le fai fe au. E anga le lei iai le toina. O stoina fo i loto ma lalo vai atu ona taulangi fa le tua ma pa ia ma mamalu fa le tala le lei. Fa pe fo i o pa ia mauna mamalu e taulangi ai i lona tulanga o le Samoa. Awa, ua masani la utala noa i le toina. E moni na te tāua ia te ia le tū ma le anga i whanua a Samoa. Le anga nuu fo i le atunu. Ai sa mātele lo na alofa i le kalesia ma le upo le tua. Ma o onga o le fionga pa ia le tua. E tele fo i fai fe au maistangata. E whaatau te. I le ngā ruenga papu malona lava fo i tali tununga. I mata upu sili sili ua whaatau wa ina. E lona tali tununga. Io vele nei avnoa. Mamoli e tuai. Momo onga le lei o alofa anga. Ai mause fo i o wha maisenga. Ma wha mawhan whananga. I le tina wha vau vau o le ngā ruenga. Sa tū la lata i le tamao le ngā ruenga i le tele o nei tau sanga. Tele fo i teimi e wala ulia i au, ma te whaafsanga. Sa o maua fo i le avanoa e whaatala no i nai le sunga i le toina i a Pastor Papu, Willie Papu. I lunga o le tātou pole kalame o le tāno ava, pole nganga i fo Faiva. Matai nai se ma whaatala noanga. Toi titi lua i tū lao le na whaatala noanga. O le tala noanga i le tele o vaenga o le ekalesia. O le toe fio mai o le li whaolo i Yesu Kiriso. O mata upu sa tauleanga i nai le ekalesia. Ma a fia ai i a whainga wha porokiki ma upu whai o malo. Sa u whaatala no ina fo i le fe au o tu le epa, sa mo moli mai ai, ni la fonga e onga whasanga i le toina. Male e kale sia so fitu tu to tas, ina ua mo moli le lato mea lofa e silia i le lua se lau wafe, i a ao o le sunga lauli o le mali e toa. O se mea lofa e so ni ai, i a lato wha lawi loa sa whaatino. A o whenga i ai, ma sa valinga i le ala, ia e au malu manongi o le lolo i le tofa ale atunu po road shows ia sa fai. Ai tali fo i le toina ia te au. Le ia tau sa vea. Au te le i lofa whapito, au te le i manatu whapito. Sa au tu i nātu fo i le fia se lau wafe, i lima o tu i le epa, ma le hero pipi. E fe so di ai, a o tu ma lo fo i tu i le epa, i le nava i tau. Au te le malamala pe aisea. Ua la lafo ai ni tala wha pe i a te au male e kalesia. Ele sunga i a tule epa, a nga i mai i a te au. Ua utau si sila la i aisa mo e leo onga, o mata upu. Au te tautalangia, malotea, ma papai i ai. Nei ua i lava na o wo i le maota o le whawhenga inga. Ma whaafsanga i ma le toina. Ia, ma whapena ai o na tala ta ui o upu ma tala. Ma winga o la fonga ai maise o le vevela ma le vevesi o upu whai o malo ma ngase a malo. Valu sfuru ma le valu tausanga le matua o le soifua. Ai le lewa atu nei foi. Na wala au wha apitoa mai ai i a te au. Au te o atu. Pē mawhai o na au pese. Ma wala au lia au. E wha fia i le wha amna tuina o le fitu se fulu tau sanga. Talu o na mafuta. I le wha i poiponga. Ma le sauninga o le saka la meta. Ma lona whale tua le tinao na ngā ruenga. I a Diana Papu Willie Papu. Ia sa whaifo. Sa uanga i fo i ai e whaafifia nā ngā i uma mai ai te itai
mai atu nu e fio le larulangi. I New Zealand nei au kilani. Ia ona ole nā aso fia fia. I le tausanga na sei mawai atu nei lua fe lua sifuru ma le lima. Mo le whaafonga mai a ingo Paolo Mangafa. Ai mai se fo i o sunga i whaafengainga. Le whale tua ma le tinao le ngā ruenga Diana. Ia, o lo mori atu o lo whaanga o le fionga. I le tei fono. O le fono fau tua ma malu o Samoa le fionga. I le toto o li i Ted Sua Stanley. Ia, ai mai se fo i le whale tua i Asina. E le ngata i lea, ia, momori atu o lo whaanga mai i le tātou teu o loa. Le fionga ia Pule Mangafa, Sina, Hunt. Ia malona li i foi. Ia ma unei. Le whailau tusi mo le teimi muri o le nei vai aso wa, o le vai aso le nei. O le asu i ai tofi, o le whono fau tua mamalu o Samoa. Mai le 5 tausanga sa tau aveina ai nei tofinga. E au nai i le atunu. Ia, mawhapena foi. Ona whaafeilua i atuai. I isi foi tamali i mauso pele i le nganga. O tua whaafine tamali i tupu mai o whale tua matausi. O le anga i mai e tausi le whono mamalu o Samoa. Le whono fau tua le atunu. I anga le leile atua. I lau fionga le whale tua po le tinao le ngā luenga Diana. Ia maua le lau tele, maua foi le ono sai ma le whaapale pale, o le mātou te talo, ia momori atu e le nganga pa ia, whaamafan whananga, ia whaapena foi le nganga o le file mu, i teimi whaingatā, e o mai ai le wala au pa ia le atua, o le ale mawhaiona, ngalo le nei foi au na pa ia le atua, I lona loto tele e tū malosi e finau I lona lava tali tonunga I mata upu o le sapati. Ia. Wawitai fo I lona te iaina. O se talo sanga ma le tu o lalo. A le tā whatolu e pei o na iai te tai o atu motu o le Pacific Leaders Forum. Le tofa ia tele ai Edwin Puni. Ia, ma le lātou fo'i whālā putonga. O le fionga le teitei whono, o le whono a whaife au Samoa so o whatasi au ki lani nei le fionga ia Patele Father Michael Enderman alipia. Ia, ma so o whatau waa o le whailau tusi, ma le whonga o le whono whautua Samoa, ma le lango mai a le fionga I le teitei whono ia sua tofilau Ted Stanley. Ia, moonga le leina. Ia, e momori e tuai wha mai senga malo whaanga. Moe, lea se tala le peau wha mawai ma toe sauninga, ma sauninga wha le ainga o le tātou tamā apostolo ma le tamā te tai o le kalesia sa fitu tuto tasi le lalolagi atoa. O le sa ili fo I le taimi e fia awai e tuai. Whaife au uma, o e sa tausi mata ngā ruenga I lea tunu uma lea tunu o le awhio mai matala mai ao ma su mai le toe aso ma toe sauninga ma le pe au wha ma vai. Ia, o le amātou tāpua I atu. Ina ia taunu umai manuia I lātou uma o lo tangi mai ala. Ai maise le tinao le ainga. Fa pito lava I le tinao le ainga, le fale tua ma le tinao le ngā luenga ia Tiana, ma le whanau pele, ma le a inga wha vau. Paolo mangafa sili langi. Ia, tātou talia le wala au wha pitoa, a le atua. O ia nā te au mai, o ia foi nā te toe ave ese. Ina ia maua le file mu. I loto maanganga o e sa sili o na lalango ma pipii o lātou loto I le tamao le ngā luenga. Whanau ma whanau ma whanau o whanau. Ia, o le a longo puia li I pea Samoa I ona tulanga whalupe I se aso ma se taimi o fina ngalo I ai le tina o le ainga. Ai mai se foi
le ainga o le ekalesia. Paolo mangafa sililangi i se taimi o le afa leo ai ia le tūlanga o toe sauninga mafuafuanga alualu mamau o le peaufa mawai o le sunga i le rii teitai awao le kalesia Reverend Willie Papu. Ia lisi ngā matai po le au muana ea le ia au te le mana o e wha leo ne i te iu a sese masasi e te waro te le fisiri o le pena o le matalonga. Ta ua le tō ina lona suafa baptiso malona i ngō mua mua. Na sauai i larulagi le dek. Ia, a foi. O iai nisi wa wala au iai le atua. Ai e le o iloa. Ia mamana tua le teimi le nei. O mo onga lava na e tas. O le vaiaso na sei mawai atu nei na au taunua tua i Samoa. Ia, mawhape na fo i ona au wai atu nisi o lo uai ngai whai masui. I le tuuai o le malo, ma le usuia fo i o le fono i le fionga ia Toto e Vile, Paulo e Kueni. O le ali i satini sinia lea. Lea na malemo ma umailo na soifua i le whatu i ta inga o ngā ioinga a leo i le mai aso na se i mawai atu i o na tua. Lata i nā i whale ula. Ia, o le suli leo i mātou. O lo mātou tino i le ainga o mawaenga i a sau. O le suli lea mai le tino le mātou great auntie Matane. Leo lo tupunga mai ai ia le fionga le li satini a Toto e Vile. O mātou nei ia o suli nā o le teine matua o le whanau lea le tamaitai o whata ape. Ia o tātou tino sa wheroa ia i le aso, mori fo i le whaftai le fionga le li pāremia, le sui pāremia, le mamalu o le kāpeneta, ma sui min star lango sa fio mai o mau lunga ai ma mau pue le aso le tātou uso ia futoto, le li malu o le malo, wha manawa i le tua ngā luenga, ia, o le alawa le awala e wala awai le tua, tātou te le mai loa, ia ai whaafte atu i le vasenga foi o malu o le malo, le wafionga i le komisina, sui komisina, the executive branch, ma le mamalu le matanga luenga o leo. Na o te atu so tō witu palapala, so tō matu palapala, ina ua whai ia leu so foi. Masui o ainga na lua o paolo mangafa, o le leitu o le ainga, le tō wha. Ia tupai, whale a whanga, namula ulu, whafonga mua o le vaimonga Hawaii, namula ulu la vea. Ia, tā uil nasu, sa tātou no foi ma tilo ma vavai. E le vave pe o le emo leata, po o le emo foi o le mata, le fina ngalo le maseu o le tua, i so se taimi. O le vate tea, o le sami, ia ma le lau ele. O a ngā yo inga mga aluenga tātou te whaia. Tātou te le mai loa. O lo iai lava le matui ma le ngāo ma le maa wha lawei au. Ma le atu foi whamai senga. Peo na o watu le aso nafi. Ia se tasi foi. Ia le na o tau silsila mai. I le fionga ia Futoto, Senior Sergeant e Vile, Paulo e Kueni. Alau malanga uso. Stangata talenia, stangata le leilo na o oina, tele o na whailonga matamai, maanga waa ese ile ngā luenga, wha leo. Ia e pangalea. Ia, avea fo ile mea o tupu, e whai ma le sona au ngā, i so se matanga luenga, e maise le matanga luenga leo. Amata mai i teitai, se io o lava ia i latou, o lo vai o matanga luenga. Whapea fo i o latou training courses, o whateita inga,
matulanga ya o inai nisi to mai manga va fa pitoa ia nauto sisilatu o le fa alo mulimuli le na o ata na tapu e mai i le aso o le toe pasi mai lea ma le toe savali fa alo mai lea o le sa folau o le fionga le li satini ya futoto e vile Paulo e kueni i luma o lona ofisa ma le maota o le malo i le taimi o le avina tuai mo ona toe sauninga ma se tuai lona oli sanga tu mau i le malae i moa i Samoa. Ya, tafi mana le tu o le whainga mlanga mai se o ainga wo me masani ya maua le wha mawhanwhananga o le tulai whaaloalo na li imta mai tai leo le matanga luenga wha mawaya tuai lo mātou usopele ya mai se fo i lana tautua o tu sai me le ngoa le tautua afu toto leo wa whaatino mo Samoa. Ona o mai leo la utala noa i le mata upu ua manatu ai le fionga le li i pale mia. Ina ia tau fia ma tau fi tasi mai a le whaangutu o le solo whanua mai le tufaina o le selau 5 tā la. Mō tangata o Samoa mai le tangata matua se i o mai i le pepe lea ua whanau nei, manatua la. Ai ei ma le pepe lea ua whanau le teimi lea. E i fo ilisi whaamanuianga le nā ua iai. Manatua, e le iso loia lava e le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. Ia nisi o lato ana vatau le lava o lo ili ana vatau le nā e awhi tā la le pepe. Pawale mea, o le bea lea ua whainei o le proketi lea o le selau 5 tā la mo le tama i titi o le atoi fo i le aonga. Ai le o ave sea ai. Ia le awhi tā la le pepe le nā na fola folatu i le ana vatau. Ai o le mafua anga ua talia i nai e le fionga i le li palemia. Ma le kapeneta, le tau fi tasi lava o le tufaina o le tupe lea selau 5 tā la mo le tangata e tō tasi, ma le tāpenanga le tamaititi mo le aonga. Ona ua alo ia. Le tangai ma le sila a le fionga le li palemia, au se fautuanga fo i mai le fionga le loia sili. Ia whapena fo i se saunuanga le fionga i le komisina o whainga panota. Aua nei lave la vea pe lape la pea ai. I tu la fono o whainga panota a le atunu. E o lava i whainga panota lau tele ma whainga panota la iti. Lea o lo sauni ma lo loma nei lea solua sifur ma le fitu o le basina o Februari le nei. Whai unga le vaso lea. Io e. Awa fo i ao tu nei tufa tupe. Ia langa mai fo i tu la epa ma le vaenga. Ma whapea mai. Tātou wōle whaapsidonga ua soli tu la fono ua tufa tupe i le taimi o le whainga panota. Ma ua whaawinga i nai e le tu la fono ma le ofisa o whainga panota o le corruption. O le whao ngā se o tupe e whaatosina ai i le taimi o le whainga panota la Haiti. Sa whata lua whapea foi ma sa fata tasi whapea fo i vai singano lua. La na, ua tau fia i nei, le sui tau wale na mo vai singano lua, palota mo motua pua a seve, Henry Papali. Iau te le toi tau a vatua ni mea nai lalo, palota ua e whaalongo ai la unga le tamalo. Pa ulisonga le pali, ua mai a fo una lau i loa lana tautua. Ai silsila fo i le sui tau wā mo sa fata le tasi, ya, palota mo le fionga e atunu mafono, Claire Tayton, ya, ta ua fo i le nā, o le silafia, o sui ia, ua whatu, sui lona tolu, palota mo le fionga e atu inga mala vai silika, va inga tu inga mala, o sui fo i o le fast, ya, e eima le sui le muli. O le palota mo tawhafunai ai ali i anapu. Ia. O le pole kalambe o le whaatulanga ina o le palota le walai o na tele sui.
E le sui o le chapipi, e tasi le nao te le iwa aia tu, ia se umanu. Me salopo fese me o ta whao ne ai. Ai i aise teibi o na tuku i fo lea i lunga. Na ia, nei te fufa pe oi, lea lau wha ia lea la, le sui la lea o sa HRPP, sa whatatas, ia o lua i le pou, tiki, lapi le sa misi, ia, te le tau whai atu. Wau umana o whaia i unga o panota nei, whaalongo le lei mai, ia, o vaisi ngano lua lea o mai ai, le tau wāma le sunga i pari i vaisi ngano lua. Ia, o le fionga ia valasi lua pito whanua, to o manga, ta fito sele, ia, e le tu e tau whai atu. Ua lau si le fia le atunu, ia le tala whaasoro pito o le valasi. Tu so leo wa full circle lava, ia le swing a valasi. O le swing la, ia la lua valasi ma le, malana sa mala fo le na na swing a ai le pa o fo le wa kau lungo se ulo se fao po se me fa pega ale uso moni a mate talie mo va classe ke mi ka ke fo ska ka kasi malulu po ska kasi ba fa fanga pa vela pe malulu ke les ya ai talo si o le wa va tu ye le avano em fa yo na mate no ma fa so fo i le asto da ia so nei i le tano ava. Aso luas full malfitu le vai aso lea, ia, ua pa o sa mala o le tātou whainga panota. A leo omana o whai atu le oso. Talo Faiva lasi, a ta fito to manga sele. E leo se mea le lei, ai o lau ai a te taule nai te manatu ai, a lea fau outo e whai atu. O le matua ma i maunga a tō le taimi. E te alu e le palota. Mai mau lo taimi, mai mau tupe, mai mau ia le tau valea, ma le tau leanga ina, o le ta ainga, ma ta ua nei. Whapea fo te ngata. Oi, la tui, i New Zealand le li le masani na whai mai ona whaatununga ma whaalongo i tangata. Longa uso sa vea ai le i whai atua se whautuanga ia. A leo whaafonga le langi ma Samoa. Wa au ai o yatu ma fai atu. Tau ia lo uso le valas. Io sama Amerika sa mala se su se me e fa pa o. A wa se mea mata nga lo si le sil nek. Ta ilo ye tai titi e o fo initial tatu ainga ma le tatu e kalesia ma manisi e la lata mai sotang. Ai longo. Ole a o e palota ia te oe. Wai ua tele tagata ua wala au mai a te o le tātou sotang. Pai se le ata ua whai i fo ia sa u whautuanga. Ioi, lai ata e tu le epa. Matali e le chapipi. Le o te tai mai oe i luma i le fale fasi manu tu lau le whaafonga le tunu. E matua sele fale i o fulufulu. Ai mata matali e i ai tangata le melea. Ia lala nau te whai atu ai. Tu sape ua umale taimi e te tau na whaa se tua ngalu ai ma whau i tua se swafa o se whaipule. Ua le toi mana o e tau vai le palota. Alua o i le vai asole i luma le komisina o whainga palota. Ioe, ma declare i ai, wa e sawa o i lou loto malia voluntarily withdraw. Tu sape e te sala i afe ta lai te tongi. Whaipea. E si reo kongi le afe ka langa. Nai lo le mata ngā. O le a amo i lava mawhiwhi lunga o le pātu o le tangata. I tausanga uma o le a soifua. Mo i ala utala le na. Mea a o le tangata e pūlealo na loto. E siri atu. Nai lo le toana te a ea le olo. Aua le whaavale ina lau tō wha. E tui la epa mali mongi mai la tau o tino mātutu o le HRPP. E fia se mena watu i ate o e te alu e whaurulo i ngoi le meo. Le mea va lea o le a whaine. Ia awa e masani voi a le atau. Tate tali e. Ai whai le mea sao. Ia ma watu pea au mai o le whautuanga o le tuua lalo. Ia maltasu wanga i nei mea.
Ai adwa wa te malo le suanga le nei male tala noanga le fai. Talusia ia maua so wa vanoi le astonai. Ta te fasoa ai. Ia ma au mai a toa ia le ano fale o le mafu anga walai. Ona e manatu. E te toe alo i lalo le fua le chapipi. Au tangata nei na sili o na leanga lato tala e fai ia te oele usopele. Niwe. O le a lava le mea. Ua e toi fo i ai. E tautua maifo i atu lepa. Ua le mea modi ala na leo a vatu. Ai se awa e toi whaalongo i lea to ina leo tele ma malo a o ti ngata lingo tangata. A lea ua e mana o e te whaalongo i ai. Ua pei upu atu lepa o se pese ma lie yo fōringa, mau fufonga. Ia nā no ata ma watu whapena i se awala e tā ua e vave suia ai, ma mo suia oe le ngango le tua, a o nisi fo i a le whale tua, ma nisi o le tātou o ainga o lo o na nofo vāvāla lata ba oe. Ioi, a whaia o le whaia atua sisi tala tangata, e whautu atu pe o le whautuanga wa watu e le atua sa vea. Ona e loa lea pea o mai le aso lea. E mamao ia o le vai malo ai pali i ate oe. Ioi, nao le tali ieu tangata. Aua ne i wha amasia sia ma whatasina le tā ainga ma oe lo uso i le ala. Lau whanau le tātou ainga. O mea e te anga i ai. Mana ia le whai o le vai fōle nai le teimi le nei. A o le io o le vai aso lea. Wa leo wa tāpu nia. Ia le teimi whātāpu raa sā te tau o na ave i tua lo wingoa. Ia le nā. O tau te latu ma le nganga whāralu ma le manatu. E whautua ina oe. A whai ua whewhewe nisi ma mumusu e whautua oe. Lea ua whautua atu lo uso. Ia le i atau sa vea ma watu le tu walano. Vele nei awa noa e whamalom whaftai e tuai. I le pūlenga o le tātou whale mai. Pacific Specialist Healthcare Hospitals, the two main hospitals for open heart surgery in Nandi in Fiji, and another hospital for cancer treatment specifically in Suva. Le nganga atoa le nā I lau whionga le lipule, Mr. Pavish Kumar, whapewhoi lau whionga, atoa mawhai upolu tai akui ma le whionga I alua I pou o malo, Christine Finau. O alo ia o Samoa, ma alo ia o le Pasifika, o le lato nau ta inga, ina ia mawhai. O na whao ngā ina I lato, I le whaatino ina. O ta o tonga whaapitoa o le whatu, I ta tonu o Samoa. Ma le pui puia, ma ta o tonga, o le ngase o le kānesa, I ta tonu o le tātou watunu, I se teimi o mua. And thank you for caring and being passionate about the health care of our Samoans. And especially with these two treatments, open heart surgery to be done in Samoa and cancer patients treatment to be done in Samoa as well. Tātou te talo, I le anga le leio le tua. Na ia whaataunuina, ia langona, ma ia manaonga, I le lumanai, ina ia tau fiai le tātou malanga mamao, lua ma le awha so e wheleleia tua I Samoa e o I intia. Ia ai fo I le to'otele ua māliliu uma ia meo tautonga I intia. Ai māliliu mai ai. Ai ati e mai I le pusa, ma le sā. Ua mai ei ma le whātununga, whale tu la whono le whoma I na whaia ma le whare mai.
e le toi mawhai o na te toi tala ina le pusa o le tangata Samoa le na ta oto intia ai oti mai ai. Ioi, e le mawhai o na toi tala ina pe atau nuu le sa i Samoa. O la nauinga, e tanu lilo ai a tātou te le lopo le arebe le tonu le pusa. E le mawhai o na tātou wha mawai i ai. Ioi, o le tala sa o le tala na. Ia, a fe maila i lea. I le tala le tama leo limongi na whai na pō o te i le send mai e tangata le whatal noanga limongi ma le tamaito ina lea o kanata. Ro wha mai e limongi. I tupe ia o le atufa nei. E ino i ai. E ino le poloketi ino. I tupe ia ta i se lau lima se fulu tā la o le a wha matu atu matufa i le atunu. Ioi, au e miliongia oe. Ia, tu ai pēr wha pēnā. Ai whai pēr le mea mō tangata o le tu malo. O le mea na e tupu ia te oe. O le mea ta o le loto leanga ma le loto e le lea ma le loto palpala. Na wase ie ele fionga le li palemia ma le minstai o na ira poroketi o le tasi le miliona now upgraded to 2 million ta la come 2026 in the month of June. Yeah. A wafo yo wa ele toi te fono. Wa umalo fia malo fa taipua. Tu lau fa fonga mai ele tunu. Weling upulanga upuna. I say ye ro mal tofi te fono. Ole la ia lea. Le wane i luma le tu malo e saini. Ai mata sa bo ma watu iei mo meo cameras foile se tilo atu i tangata nei. Ai au te whaaftai. O loo iai tu malo le HRPP o la tu talia ina. Ia ta iala o au mai. E muli ta iai. Mai o lau tala foile nei ia te oere le mong. E uma lava lau taimi wha palemene. Pe tuli fo e ma le palemene ai te tofu i tanu malala i se taimi. E te le papa i lava i se tofinga o se minsta po se sui minsta. E te ngata o ina i le aveo o e wha maupopo le la fupusi ele ale a fo ele le HRPP. Ma fua tala lia o te whai atu i atu ai. Ona o lau whaasau sili. Ma lau le mingau. Ma upu e la lafo i le tele o taipi. Te e whalongolongo fo i la. Tango e tala ta ui o upu ia. Pele lei lau whalongo. Waso se taimi e te saua i lunga e whaafsanga i male atu nu. Pe whai saume. Te le whavalvale e te lei loa. Whai se fola sanga. Pe whai se tala. Ile atu nuu malana whaafonga anga. E te matuale i loa lava ma se me tas. Nā le fia malo, ma awa vau, ma la lafo upu māta ngā, ma tua inga le whaavaea. Ale nā e te sila iai. O tala nā, ia te oe. Mai, o le sila foi le nā i whainga palota i o le a iai nei, o le ato e whao popo foi. O le ato e whao popo foi. Whainu mera. O sui whai pule mo le whātua tua i le atua Samoa uatas. I o le tala le nā. O le uato e tolu minute o na tā leo le tu lai ono. Tāpena mai le aso a taeao. Tātou te toi wheloa i e fo. I anga leile atua le nei fiafi. O te leilopo ai o le a uli ina le sā o le vaa moe o le fiafi nei ia ma ua maseu man ia le a ma pese ma ma savli vali fo i le ala tele fai se ma whangongo ia po le a ni mea o le a tutupu i le a soa tahau aso wharei le a sau nei lau le unga o le wha msinonga fo i le a i le vaa o le fionga i le li i parimia whapea fo isi vaenga e to limo lo molia whatasi maia. Whapea o ni whau whaunga e whase se mori mau.
fabrication of the what? The non-truth of evidence. Ia, talo fai, le whetangisi, po a isi ala tau meo le awhai nei. Wau te ta watu, ele ai. Tu sape o lai whatalitali le whai unga le whamsinonga la tau ia. A le whai unga e whai ele a tau sa vea. E tusa ma le manu lama le tula whanu ma le wawa ai i le mea na angi i ai le matangi ma toso atu ai le wha lau o le whamsinonga. I'm telling you now. Matua i susu a vae, matutu i matitiu. Aisea, wala tau i loa le lei. E lea a fia le swafa lauli. E le kiuti lauli. E le whale pui pui. Fai lau mana mai i e lau. E lau tamai vea le transcript e fai i lau whai unga. Ai au te awa tele ma wha lalo le whai unga. O loo whai a. E le wham sinonga. Ia po le fionga fo e le tamai tai wham sino. Lai si le fia le lei. E le tamai tai wham sino. Ia tu la fono. Ia matua i ungo wham sinonga whapenei. O mata upu whapenei. Whamangalo mai le ataua, whafui mai upu le ataua, suanga nao le vatele, o tala nā e winga I mea sa tutupu I o tātou tangata I le so. Those are the stories about our people today, whether it was good or bad, it's up to you. You make your mind up. Ai ia manuia nei e fia whirai le aso te au, soifua ma ia manuia. It's summer, a time for reconnection and sharing quality